Jua-jua kekelengan Tuhan, ijab api kita ringan. Meriah kurta, ibas waktu ras kesempatan si berikan di bata, jumpa kita, ibas acara Pupalam Pusuh, seli dibas kanal YouTube YKB Berbahasa Karu. Guna ngalaukan kata di bata, si jadi gelemen, ras pedomanta, mari perlebih sada kita, ibas toto, ertutu kita. Di bata Bapa kami si mulia si mada kuasa, bujur Tuhan, ibas krina lias ras perkuat indu, ibas krina penemani ras penampat Tuhan kegeluhan kami. Tuhu-tuhu kelengat indu, si belin isah kenduman kami, malam hati kami Bapa. Tuhan meteda hati kami megikan katandu, ibas paksa indah. Maring rana kaman kami Bapa, kami nggo sikap guna denggeh kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, ngureh kami tutu ras ngatakan bujur. Amin. Kekelengan Tuhan, judul renungenta sili dibas surat wasiat, ema bukti kekelengan di bata. Erpalaskan Yesaya 20 siwah, ayat sada 12, jana si jadi penekananna Yesaya 20 siwa ayat 2 ras 5a nina. Jenari kuta si gelari batar-batar persembahan man di bata laba cilang i cilakaken di bata. Tangis ras ngandung mekala si je, jana krina kuta itamburi darah bagi sada batar-batar. Tapi bangsa si merawa sinerang kami mistak mekrina desken abu entah segal iembuskan angin. Senina turang tupung sekalak bapa entah nande ngerawai anakna singgo nayat pusuhna, singorban megogo atena. Apakah nande entah bapa tetap ras lalap merawa? Baci saja lid kalak si bagi. Tapi orang tua situ tuhu engkelengi anakna, labo dekah nimpan rawana, apakah lalap merawa. Serina turang kekelengan Tuhan. Di bata merawa man kalak juda, erkiteken kalak juda erdosa ras lapatuh. Bas rawana yukum di bata Ariel, tapi kota di bata alumake bangsa Sideban. Tapi teridah maka ibas paksa si menam seri. Yesaya empese berita karena liasa te di bata lako nampati ras bebaskan kala juda ibas musuh. Bas musuh si ngupuh nari. Enamos igelari kekelengan di bata. Rawa ras hukuman di bata tanda kelengatena man bangsana. Enda ibuktikan arah kai si itudukan di bata ibas paksa si menam seri subuh kerna rawa ras hukuman bagi pengalami ras kini pulahan si ibrekena. Tupung di bata cidahkan rawa ras hukuman na kembak bangsana ibas paksa si menam seri. Ia memberitakan pengalami kini pulahan ras pemulihan. Payogal bagi si katakan pemazmur, labu rasa lalap ia merawa. Mazmur 103 ayat siwah b. Serina turang kekelengan Tuhan. Kekelengan di bata si bagai mepe ipesehna man bangku man bandu man bata krina. Tapi oleh min kita pandang enteng, apega si permainkan kelengate di bata. Harusna
Lebih-lebih di bata si mulia, bersuruh ukur ras pusuhta, lebih engkelengi ia. Mari sada kita ibas tutu kita. Malam kelate kami Tuhan, ibas kelengate Indu, si tetap manerman kami. Maka labo kam merawas saja Tuhan, labo kam terjeng hukum kami, ibas kesalahan kami, ibas dosa kami. Tapi iberi kendu pengalami, iberi kendu gelah kami pula, ibas hukum menari, jenari pulih kendu kami Tuhan. Mari Bapa sampati kami, gelah tetap ngergakan kekelengan dui, kami terus berjuang gelengi gam, alu patuh, alu setia, gelah ibasi tuhu-tuhu kami mencidakan diri kami selaku anak-anak-Mu si setia man Tuhan. Henam tutu sembah kami Bapa, reh kami man bandu, ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terjeng jenda karena mentai basu rinda, mari si like, si subscribe, ras si bagikan, manterem teman-teman ta. Sehat ras berjua-jua kita kerina, ibadah tetap si masuk-masuk.